دسته جینگه یا کانتونا جزیره ایروش بداخیانیه که را گهاند گجبوری گرتنا لبر بلافونا قریشیا چمی جقجق دی بندافه که آفا بکه. ده داخیانیا دسته ده هاته گوتن جبر دولتا ترکا داگیر کر خطن کانالیزاسیونی آفیتیا سر چمی جقجق ایتی آفاوی قریش بویه و نابا وره بکار آنین. گلک خلکن حریمه جبر کم بونا آوین چارد مینن گو با آفا چمی جقجق زوین خواه آف بدن. دسته جینگه دیار کر گو اوی بندافین جاخ و كفران دينن داغو قريشيا چم بلاف نبا و نهيلن خلق زفين خوب آفا جق آف بدن هروها دسته تقسكر گو اوی نهيلن سبزين گو بآفا چم جق هاتنا آفدان دا كفن بازارين هرمي دسته جينگه يا كانتونا جزيره داوية دا گود كسيد پابندية بوان برياران نكن دي ورن جزا کرن. تقريبا جماعة دوادة ما دس في بروجايا هان كل بيشتيجو قلق لي وغازن هات نكرن إنه قلق بخشة و تشتيج سوزايك تين أفضان جبي آفا قماري قريج جبر آفا جق أو آفا جج آلين سيبين بدسلاتا التركي قبسر مد باجار يقام شلوتي أو كسر جندن دورا حفت حيش جندي بن كنترول الرجيم بريده اب هم کاردانین و به بخشة و سوزایی خو آفدان پشتی گو رژیم کت ام کتن حرکت دو که دستیاج جنگه هم کتن حرکت ده ام سروان گنداگشا گریان و ما او وک اگدای دانوان ما او مخالفه کرن لی اویا تنی وک يعني قازانج نقرت جي قازانج مادي حري راست ام افي سروان قط بكن مو ام مجبور بكن يا افا او بيري خبي شغلين دريا بيرارة بآوا باقش وان بخشا آب بدن يانجي و اف سوزاي وان قشتك و آف نتصر وان قد ببو عش ببن خطوات با اف وك يعني جروبا كما تشيكر بآليكاريا هيزين أسايشي أمي في سفين نقطة هم سكن أفاها ما قرتي ومنا هيلن سوزاي أو سوزاي خضروات هبن جوان منطقة درباسي نافا باجر بن نافا سوكا قامشلو يا حسكي درباس ببن وبين فروتن بق أبايا قالك تندرستي مزررك برما زندگين الملت